nyuma y'imfu z'abimukira barirwa muri mirongo bapfuye bagerageza kwinjira muri Espagne iyi munsi imbere y'inzu HCR ikoreramo muri Maroc. Abigaragambye bavuze ko bafashwe nabi n'iki gihugu. Umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda ukomeje kwiyongera. Kongo yakomeje kumvikana ishingira u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Iki kibazo cyatumye abanyekongo bigaragambye mu murwa mukuru Kinshasa, ibyateye abanyarwanda bahatuye kugira ubwoba. Umudepite w'Umufaransa José González ejo kuwa kabiri yahakanye ko Ubufaransa bwagize icyaha bukora muri Algeria mu gihe cy'ubukoloni. Avuga ko Perezida Emmanuel Macron yakoze ikosa rikomeye ryo kubyemera muri 2017 yiyamamaza. Mu gihe mu bindi bihugu amabwiriza akarishye mu bihe byo kwirinda COVID-19 yahatiraga abantu gukorera ubucuruzi ku buryo burambye kuri murandasi, ubu muri Afurika y'Epfo ubucuruzi burakataje kuko bwikubye kabiri mu maduka asanzwe. Turangirize n'ubundi muri Afurika y'Epfo, ikigo cya leta gitanga ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi Eskom kirashinjwa kuba kitaratanze umuriro uhagije muri imyaka 2 ishize. Abayobozi bacyo bavuze ko baza kugira ibiganiro byatuma imyigaragambyo yatewe n'iki kibazo ihosha.